Dan ay nanatili. Biasa ada kerawat. Masih
Ayan, ayan po lang, ayan. Basit, Barhana. Amin, Barhana. Wisna, Tara. Wisna. Ustaz Kahal Adnan nekura tu si Faria Macin Kapaninin, Ustaz Muhammad Risalun. Demikian dia pinitri hadir asukin insosa bansuk sumagawa ko na binasanilay iya pengitian yang ko na kita hitbi Korporal Wajah Lajid duk mengkemon na mga katan kay banan niya bihaw na asay sa luar silangkapan magsyukur kanyo Allah. Demikian ang buah anak ko si PO2 Junaid Amin yang harus maghadir magsyukur. Ustaz Ridwan Adnan yang buah ban ketoto, Ustaz Asi Adnan, Ustazah Zubaira Yusuf may mag-graduate to si Data Plalianto Salido Tidai atau Tahriri may barangay officials to the Lemloy Sinangkapan Dukapel Sinangkapan pagnakuraan si barangay Captain na Dijay na Tarang. Alhamdulillah
mudah-mudahan bang pan sabi penikole ilay si Ciudad Kuwait semagua information si aku salta kebiasaan kaya tinan oke na lugar sabi alhamdulillah. Demikian may konsehal ni managna ni ang bat konsehal ko si Harun Badjao. Oke mo na may konsehal to di alam lower din upper sinangkapan. I do not know barangay captain na di munim paray iyan kan telo di munim. Dok may kemon ni konsehal ni si Kam Kemon may matatawa sin kamag-anakan ko sa hadir. May tuan medayang assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah mensyukur kita bisa Allah subhanahu wa ta'ala yang beruisap masing-masing kita ilungan bayak untuk masing-masing beruisap kita hatinan petibuuk atau peisun bangnia keisunan bino si kita biwe may keduruhan tebi kemudian disustan kahal duk sina petu nilang keuman ingat tebi may kepuktinayan may keselihan may keduruhan pagpengen dan sinang kapanin bangkwero ng Kandogabi tahun 1965 tahun 1965 pulang labi Kuwait niya na may labi ang 40 tahun na 50 tahun sumagwa sampai Kuwait bele due pe mag-graduate tamban parenin bele due pe iyan ay kwa nabuwa anak tayo ususin niya ako dok si Abdullah di Abu Bakar. Kesinduhan ni sa alhamdulillah naman doy sa bino ini mag-graduate sa college ne pamene si Ustad Pata to Ustad Kahal Ustad Muhammad Ustad Abdul Jaman pati si Kapit dukek ka belai bisa mengrendehan so bersyukur sa Allah subhanahu wa ta'ala dan polisi keselihat ko na itiyan masing-masing perunia bayan dan kulong Allah subhanahu wa ta'ala si tiap-tiap sebuah kita. Itu dia ada kesaksian kami ini kanakan bi artinya nubus di tahriria nubus di ibtidai artinya grade 0 do grade 4 so mudah-mudahan mangpain mengkumpat siya ilmu iya bakas terpengen nilai duk ilmu iya bakas tekelerelai duk ilmu iya bakas artinya pemenong siya ng tinuruhan si DLM na nagtehunnya atau si DLM magpatehunnya. Bangat itu dependongan kami pinisa Ustaz Lusinan Siniin umbul dan buwan bang kita tahu masa Quran. Kaya Quranin mang binasa lumain ko may libro sindue lumain ko may katas habal lumain ko may libro yerin bukan yang gunane kaya libruhin bisa masa 24 oras bang masa libro haja sulat English gak dunia gunane angkat guna dunane bagi geru-gerungan pala Allah subhanahu wa ta'ala bagi Quranin mang binasa iesa kita lumtujud bisan haja alif lam bisan haja jalika dia ni pala ni pengurusan kita angkan yang kelebihan Quranin angkan manusia yang suwe itu ngaji angkan anak-anak yang suwe sopotan siapa yang ngaji duduk dia tahu masa Quran benarnya ini kesebenaran ya mereka Qurani selugi-lugi ni manusia bu muslimia yang ke tausus ke samal ke marana ke magindana ke ilan ke Arab ke selugi-lugi banggi tahu masa Quran saya ingat kita udah masa Quran mengenai ngaji angkat kita bi alhamdulillah araku tu dia lembulak senang kepantu buat operan lower araku sabihin may 95% may 90% to 95% tahu kita bi masa Quran iyan pagsukulante sa Allah subhanahu wa ta'ala bagi ketahuan tabi in magbasa Quranin kung na pinansustabli asal hadya pahalani Banghadjay ninte tependogat tebi kahawa maghrib sebagai kita masa suratul Tabarak kahawa subuh-subuh sebagai kita masa suratul Yasin problematen itu tenekam keselihat kepentuahan kebuktihan saya ingin pemasat tebi suratul Muluk Tabarak maka kita beritahu ngaji saya ingin pemasat tebi Yasin maka kita beritahu ngaji so dah hinang tebi pengkelemanan tebi bisan kita bipente me bahi-bahi ne iye mengge meteuhin ando supaya kita bi magaya masa Quran
Bagaimana nen hajjatin kelugian silo kiamat dia menguhin bagi kita tahu masa Quran. Dan keakleman ia me keselihanku me kemungkinan bisa anak bi kitoat bi bisa selibi bisa nelabi bisa nandabi ia menge meteuhin supaya kami tidak makanan masa Quran. Peke masa kami tende hanya rembuhan ali ini ane sempu dan bagi rohani yang tidak palari. Nah problematik itu bagi kita masa, bagi kita magaya, bagi kita ngaji, bagi kita tahu kali apalagi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Buenin sahab, yenin semurah-murah mengamal kita, bang kita tahu masa Quran. So, si mehal ini, webden guru ini, dia mekanakan itu reason bang, dia pejit lebih banyak reasonian, banyak sian yang tidak dawa, bang Wesyo pinaji memang kenakit. Umbul dan buat ni hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam asalin kita waktu di sini baine ijama ka ibnu adam in kata amalu illa bisalah bang ne baine mole mate ini anak abu adam yang tidak kita kaam aku kau kita bikemon mole ne tongkinubul ne yune bagatinan bagkali ne in kata amaluhu bekat depende ke pekerjaan si dunia ini bekat ne etinen autonen kene nohot duye motonen kene tebone autonen rumanen kene tebone lehingen kene tebone womanen kene tebone campingen kene tebone bisa nine bisnisne ofisinane gania tebone mendelep kumulgane sina sa tebone atau ina sa menutihin atas telu pekerjaan telu sa cuma di tanan tebi telu sa menut kita bang kita lep kubur kaisa menut kita bang nia anak te bekas peti tebu magamal ibadat magsambahayan magpuase magbasa Quran magkemon ina kita lep kubur dinay mabasahan nilay peselu itu kita o kami keselihan yeli umul de buah nahangkan ni anak te empute da aten wege pejite etinan sabda bangetinan madrasah yeli maksud nen gahadeni te pendogate dumen maksud nok pagajino luk tay nang ustaja luk tay nang guru luk tay nang milionario luk tay kanta luk tay kabulawan dumen sahili maksud den lai pasal si akhirat Pagay makatawag kawin bangna empuno ni anak mo aji etinan magbasa Quran ni ko ren kubul ne bi pesel yo dalam kubul etinan dabangan ka dabangani anak mo gani empuno gani ya etinan bukau ke pecah kita tahu na delikawin o kami ke sedih keruwe bangnia bakas arta te maksadakat itu si dunya etinan bakas kita ngurung si madrasah bakas kita ngurung si masjid bakas kita ngurung si lan bakas kita ngurung si bohe bakas kita ngurung ini lemia kanta maka hak nilai pelahan etinan peksewa cinkewan manusia Jai nanti bilang kau bakas ke rumah bunggalo kau tegezit kau tegautu kau gak binilang ini bang personal no binilangin bang bakas pegurung no bang bakas itu masyarakat no bener sedekah jariah gak binilang gak cuma 2 million pegurung no gak cuma 2 million itu sanibu bisa nanti rembuat ngasih kisah bang ikhlas pegurung oleh karena Allah ia tidak mangkuhanin ia menurut kau dalam kubur kemana bayar kerwe ketel menurut kau dalam kubur ia amal ibadat itu sedunia angka nak kita supaya berpuasa kita tegel bulan puasa ini angka nak kita supaya magjakat kami tegel artain magjakat kita be kami tegel artain magsadak kita be magpidya kita be tidak bangnya arta be bukan mencari jakatan be makaji kita be memeniai game gantang kehilangan ibadah ia supaya nak tegel menurut kita dalam kubur so teluian dengan hotel Keisa, ini anakku yang kau, kemeruan namanya.
Wahid Farhana. Amin Nurhina. Wisna Tara. Wisna. Fatia. Amin. Asna Darimi. Darimi. Neima. Neima. Abdullah. Siap, 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 siap. Sudah kan jalan lari? Orang kamu sini juga, aneh. Oke. Jadi udah kemana? Tapi tidak iya. Ismail, Ganjar, Yaakob, Naya.
nan main bekas nan. Oh naloba. Oke. Ayan, ayan, pulang ya. Pasir, berhana. Amin, terhina. Wisna Tara, Wisna.
Bukan turunnya. Oke.